Rayondaşlarыбыз beylegen yün uyuq beyleylerini de süyünüp kabul etdi yigitler. Mobilizatsiyalangan rayondaşlarыбызга şahsi işmeker Razaliya Abdurahmanova ko'chtaneşler jiberdi. Birinchidan o'zimning ismimdan o'zimizning musulmonlarning talavasi albatta uzun rahmat. Qiziqarli anglab, bizga mana bu davomni bo'layotgani uchun tag'in musulmonlarga, yaqinlarga, tanishlarga salom bizdan. Rahmat Müslümanlarga, ayberlar o'tishga rahmat üzülüdür. Hamanda bizning razvedka var. Hozir sami kerak deyver. Rahmat barsına da indi şolğuna rahmat. Bizni boşalğan üçün, motorlap bilgen üçün. Бүгінгі вәзгиятте һәр кемнән собырлык сорала. Мобилизацияләгән егетләрнең 24-се гаиләле. Сөйгән ярларын күрергә балалары белән килгән хатын-кызлар да күп иде. Biz apaylarım kırına girdik, yani bilen rahmet bütün Müslüman bizne alıp gelgeni şu munda. Haller bir degen ayber, barda yaxşı. Alay burçlarda ayber yok. Ayberler barsa da işte, barda ayber. Burçları yaxşı, aşağıda giyindireler degende başarıga yo'nuga o'rin bor, yuqoriga o'rin bor. Allohga shukr, alay burçlarga deb yotmaymiz. Har vaqt настроение yaxshi. Товарищlar bek yaxshi тоже. Bilib kulib, shoyashib qo'yatamiz. Ulu yoshda ayttirmaymiz. Allohga shukr. Mobilizatsiyalangan rayondaşlarla очрашу һәркемдә җылы тәэсирләр генә калдырды. Казанда өйрәнүләр үтүче егетләрнең үтенечен истә тотып, егетләргә квадрокоптер тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.